Ada yang ke Francong sengtini nalainai je sini SSC GD jara exam rekha norong ni bagai video norong ni exam paper ba nong ni answer ki ba ke norok je khainai phadi hingke ang norong tabu fungnai pura step by step norok Google lo thangai website thangai norok SSC hini type khladi Francong norong nang direct link go video description or nai Francong to phano norok sakang o video sakang pai nai geradi ar pore step to step ba ke nai norok nai norok ni mar ro busung mankha busuk koita question answer khlaike aborok norok ano comment khlai sadi geseng SSGD wo hnoi seng type khlaike geseng search kainai Francong search ayage ba ke final ni SSC GD ni ba SSC ni website omtiki final staff selection commission hnoi seng orok click khlainai seng home je bin website click khaike ba ke final bini home page om hake open ni final geseng yang tola telangi thanai scroll khlainai Francong naidi om tiki telang thang kenanya di baki phai gesini je latest news of haina je 24 December uskang 24 ni horo obol upload khlai ka borok miat Christmas 25 December abon bagai ang nong no video rolia rang ketini rekha nadi Francong obo ngangke uploading tentative answer ki Francong norok o jaga nai jodi norok ni answer norok sajagi tongo kintu borok right answer mani sayang ke norok complain bo khlai mano ba answer challenge bo khlai mano inge sing o jaga click khainai o jaga click khaike ba ke finally Francong o jaga click khaike ke kaisa PDF file ba kaisa download ngi fainai kaisa page notification inge Francong sing a link o click khaimani pore o ma ke kaisa notification download ngi fainai Francong inge sing o jaga o thangai ba ke nailai norong ni answer rok abo ang norong tabuk phunungnai inga sing auto notification o tam hirjak nainai di Francong sing omo thanai November 16 tarik ni simi 15 December jara sini exam solika all India inga Francong bini tentative answer ki upload khlairika norok ni je answer norok ko confusion no haike norok par question no 100 taka khlai norok answer challenge khlai mano Francong o 31 December ni bisingo gangke Francong nanya di sing sini answer ki ba sini answer paper ba ke nai sing Francong nadi o jaga kaisa link nungjak nai ko o file link nungnai o link go sing click khlainai Francong o link go click khairika angke no bahake phainai link go click khairika ke phainai Francong omtike open phainai Francong omtike open khaike sing oro submit just submit to sing click khainai submit to click khalaka ke phainai omtike nungjak phainai Francong inge sing oro click hai aro sing click hainai hai link to direct link ang no video description no nai Francong norok tawana di norok website thananglak inge norok o jaga click khaike o jaga click khaike Francong sini candidate login phasinai sing oro oro user ID volte rule number Francong norok je admit man furo je rule number tongo a rule man number no norok o jaga o click asidi ar pore norong ni password or password hingga ke Francong norong ni date of birth nong ni date of birth hingga norok date of birth jemon nom dini ni 5 tarik 2 mas ar pore 2002 fa nongi tongkha nongor kono oblique ba slash rok ruya kono hyphen rok ruya Francong direct ni date of birth soidi 5 tarik 2 mas 2002 awke direct sirdi inge nong oro ni rule number oro date of birth hamtike simen pore nong oro login no click khadi login click khaya anke bahke phainai nai di login click khake anke kaisa Francong instruction hini phainai note obono nong pore nakit pore nemono anke sing obno sing yang saka noroi rohonai saka tisanai saka angke yang tolao lasok close ni phainai o jaga close sing click khainai close click khake bahke phainai di omtike phasinai sini question paper and answer key ni question paper o nujangnai answer key nujangnai sing uyang tolao tongnai do jaga o kaisa click here man jaga o here o khrang khajak o here o sing click khainai o here o click khaya angke ni answer question bebak nujak phasinai nai bhai omtike phasinai Francong ni roll number ni bumung bo jaga exam center ni koitar go exam mani buhurun chi buhur exam mani constable jidu 2021 optike phainai Francong inga norok obono prino sini yang kono prino sini norok prino khlainai mano computer rogo ngai jodi gesini iko ro naina sidi nang answer khlaimani tak bahake nasinai oro nin for exam paper obo ngai Francong omongka question number 1 oro option 1 2 3 4 oro right answer bobo 3 number khrang khajak obong ke right answer norok busina di nge nang o jaga o bobo no nang answer khlaike nang exam ro furo iko yang ko tolowo
2 number nung question option dekhan nung 2 number answer et khalakya ingke nung ob jagao right answer bobo tongmani kintu 3 numbers tongmani ingke nung bobo answer khalakya 2 numbers khlayo ingke ni chalia ingke singyang ta kaisa 2 number amti khnai ne unai o jagao chaita option tongman jagao o jagao right answer gokhrang ungjak 4 number nung bobo answer khalakya 4 number no tarmane nin chaukha 2 number o nin chakha amaki nung koita answer khalakya saya phone koita answer khalakya nung lekhanya rakdi ar pore nung nini koita right engkha abo nung lekhanya rakdi ar pore nor comment khajano ingke friends ong o jagao hai iko 3 number bo o jagao 4 number iko gokhrang omo right answer tongmani bobo answer khalakya 3 number ar pore 4 nang question ni 2 number right answer tongmani bo 1 number si khlayo saya bini o forongni je ang naimani o borongni salia bo ingke o jagao 1 number right answer tongmani 5 number question ni hingke bobo right khalakya 1 number o jaga sakha ingke friends ong hai o jagao 1 number right answer tongmani bo 2 number si khlayo salia aro 7 number ni ke 3 number right answer tongmani bo 3 number no rukha sakha আর পরে 8 নম্বর 3 নম্বর তংমানি bo 1 নম্বর সিরিসিও সালিয়া অমতে খেমাং নরং নাইনা ডিফারেন্স চং 25 খেমাং থানাই পুরা 100 টা কোয়েশ্চন থানাই ফ্রেন্ড চং 25 টা তো কাইসা আর তো 4টা পেপারে দিবা 25 টা অমতে কে থানাই নি কয়টা শাখা টোটাল 100 ও কয়টা শাখা নং কয়টা আনসার খালাইকে টোটাল 100 টা কোয়েশ্চন নি বিসিঙ্গ ইনকে নর কমেন্ট খাইদি ইনকে ফ্রেন্ড চং নরনি আনসার অমতে কে নাইদি মোবাইল বানি নাইমন অমো মোবাইল বানি আং নরন ক্লাইফ ফোন গো মোবাইল বানি নাইও nge friends ong norong naiji dan answer nge asung no friends ong te se jotron no hai hambai